turun kena marama daru kena lewan giri tumbekan di nai dan alal non daru bagamau kelan di sambon yang bagi tal cunga lebu sar cunga songo di bagamau baga daru ciko anta bo bina kena kab di bingkara bedinta isa ta bento di talon non di kena sasang tagina green card da bo bina kabe marama naita mai Sacramento unaisi rasari ya ni narital cunga mai rosa cunga talangan go rona marama non to bata di bitalon dari di bulun do bata boto ko de tulo meniti me ono na kloko na kab de bin karavi dentai main bitalon ni green card kinang gitu do bitalon tagi cuba lebu men do ya bala tu nengo tan inda satu ngo ya Amerika bo de binaka ni tu na bugu di baka samoya bitane songo ding gitu lebu non tan itu okay tunggu California awatala kina be state dale soya na buku cukan di baka sama tunga no daya bola tu nengon to meron im bulum bina ketu anda sanggai au bawa di bina kina ni rau cuko no marama rau namai talon no taka cuko bagale lai weekend ya ando na sot lebu ni netball na baru bawa dur cuko no moni mata usaranda lako cuko ni go mai New Orleans ke baka undon ndo siya mata na puno lebu ya nanto na ulu bule bukan apa ya to na bita na bagsao cha pun bina sa apa ka to kita la puno ya andia sinada dau ke meroni lutu diri kala ni ron maramenggo anda sa kila bina katungan na ke uke na talo ta bagalele weekend era ndo champion ta boleh buat non the indigenous right na ito okay era minsta talanga ni marama non puno lomani ovici era marama na ita ya ramayanu ke baka ni nareta non matu vale le na lutudir na non ra le ni vale coach taka mai na timinganga ni Nandi Nandi ko na rakabi na non ra maramai tumbu netball president talanga dan don ngono balla busara mai non to puno lomani bichke mambale rosa kelele butu na vingarabe na matintu baka talanga kin nang gitu nro sambulu bina kana marama nro sakin tabagi juga na ka bina ni kuwa mereka pun mentang abi kemuni andi asana dan daw ni talon tang mentang apa kala karena budi nom roach ko na kabi nang di ko ni semberto tosani mentong na telitara na pol netball tu ya tu sarani New Orleans ni bulu benak isa ni bulu benaka au ba benaka tomanda buana kalu mbaleta na vika tali baka dorti ko kinano dan dimbula o yo mandang auri virtu chukuna timini netball go au nono masarani sandu ndonunga meme kamburaki muni rongada mera rongada ibiti na vika tali ersa merawata tiko esona marama watikir na ngoni waka wasivi nono tumberi takiti kuma ina nondo ngoni ale olalai mera ni rabaka yang takira enangito netball senangito vabanga yo kitongo kito takabana netball mera kina nira sengolanga nira bako ko yango mera kine nira develop takanon skills ye mera talanga nira tumberi tiko bakayalo ratumberi tali tiko nga ena values mera kako ni lebu nanguna era tiko kina na internet me lebu nanguna era lakme kin ramai sota social gathering patikir tali na buni ngoe patikir tali na era talita kan nangito netball yo via mai varita ketunga sandor kan mala rota kirtiko sa domingo mena ini timi ni ngonele o ni viti mernalak merlingito na US Open Championships enange bamadal takatiko oni na keni teki bumai ni netball ya kwa mantangango kwa ubi babin binakataka na nonra nuitaki na ngonengo vatikir na nonra itumbu ke ira kede korndo support mai merau kina ni voli na nonra uniform saumi na nonra bondo irno ngoni vuli koresenga tikun seda kadaka saumi na hotel ya na sasanga seranga na nonra kimamindo do zakatiko na mbose ena visinga tu city se singa bukelulu na mbongi na zoom ya ngaindo zakatal chungana ni mami fundraising ko ngana fundraising sara kede kina vikango mai baungi tikende tiko kina ndondi na nangito binaka na netball nga menda na tokwana meroni to sambalatan bunungo ko Amerika esang sarni kleki na netball ndina ni atik busar ngai ni Amerika ngela ku muri ingilandi kina Commonwealth countries yena netball ngito binaka baleta ni dakanga kina na esanga kina dribbling
Senga kina na viviviak raunga catch by pasi shoot sarena goal. Ngito vinaka, ngito marotaki, ngito talitaki, livno kabinaka kotamai. Talita kirba livno ngwani bat kirtu kedana officials. Na bei kartu da kabatik mena lomani ambaki, medo mena ngonongo. Ya sana vinaka mena bosa talanga me pamadala o nanda tumanindia. Na wale usara na wale bu andi o maninjia mena tegu bu naman da weekend oni bare taga chungor ni sa lele bu sara chungor ngone lewa na do bu sara tali taga sara chungor na netball ya bekem tu mai Santa Rosa ndo baka namat na buku ni sot na Open Championship lebungo mai New Orleans si Mrs. Lutu diri ni raw ni coach kete to mandi muri na ngona tau ya buki na au mate mata nga bobola kan toto wat keto sa roka keto nga ni Santa Rosa na kay binanga ni kuay baka nga to plan taga mai ya di rodi talo taga manta nga na kene tege bu na no to netball club mai Santa Rosa ke na vida na ngone le robo kita bikin na we kala la itu doko me ki mamena kila manta ate ko manta na ngono da bertu na netball team mai Santa Rosa mis lutudir Naka di mula binaka wabi binaka taka na program ngona radio Ndovata ni rauni me bulongo vikina na beka membaleta na netball Santa Rosa na netball Santa Rosa ke bakau rani na noma na embaki mandanga kito na songo ko didi chungwa sena komiti didi chungwa ge mebe bambula takinga na embaki Ronondolu Rosa Vulcando 2021 be woti balele tokana covid nimberaya na Santa Rosa netball sento ya dana tuna sonoma netball asando didi tiko maindo chiko mena songo ni netball ena bono na no to tauni go Santa Rosa arto adidi bakati kumai bita na yava me bakana ya dai salote Ranrondo si salote Dominico o koe talenga ndo a coach tak talenga mai na tim ni Sonoma netball si Sonoma netball kinaya ya do bakai tabitunga na buturara ni Fiji Day nangona ni Fiji Day ndo marota kitu kina na netball na bano angoi ina North Cal wa binakataka ni ambaki Rosa Vulca 2021 oti na COVID mai budini talendo na wakanana no ni wellness ena ponongo Santa Rosa ko babini binakakina ni sona daungi to netball may biti arati ko pole na tao ni Santa Rosa arambiu tapat to na wakanana no na kena ambiu endo na ngoni sala ni beba kambulang taki sena wellness program me bangataki na ngito ngona netball may nabidanga na leoni netes ya lewa marama kena tanga dorbo rawa kena ni may songo ni bata endo na committee binakasara register raw kina na Santa Rosa netball sa diti ko ni kwa register na ro na baksawoti ma kito tegubunga ng duanga na timi mixed team rawa kina ni kito lebay tabisar na US Open na baksawoti oti na nito register kito manina no mami kito sabay tabi kito na US Open me tuko naman tabale kaleko ya na tournament lebun dondo na bonongo Amerika se na netball tournament organized taka na Netball America so na Netball America bakach kwendo na association bakanga na NFA na Fiji Netball Association na Netball America ko sanga itu na kena members to doko o ira na be kala to doko ni netball and we say America from the east to the west era affiliate na Netball America. Era nga indoli soto na US Open, do ba dorti ko na November, yang baksawati, then redek sarmay kina matatimingo Santa Rosa, may kitoliada ba register rawa na US Open. Kito wedro kini Vegas, Las Vegas na baksawati, lay ray na matay kito na matatim ni Santa Rosa, boleh kina na ilay kito, may kito sa rawaniko talinga may indo na timi ni Marama na bakingo. So na bakingo sa kito mbiuta bate ro na timi, indo na timi ni Marama, do na timi ni Mix. Mana timi ni Marama ya, yung bakinimbulay tiko kina, kaya ngonin tondo yung bakitin ka ba. Yung bakitin ka ba, yado na range na Rosa Ngabulu la kodake ye kwena na baby of the team se kwa ngonin dondo ya bakitin kabatiko ya ndo na beba ya longanga takilebu bekito na Fijian Community Santa Rosa ni satiko na ya bakinimbula erawa ni
vai alonganga takikina se va modo kona takikina na netball development na panole bungo Amerika kombeka ya na bia tigukina ratu na wale bua misilu tudiria na namundo au kan yo chimai na namundo so mai Las Vegas ni bagre tak sindu ngani timi na tamundo ke be pakai thora ke mundo komiti mundo gai kau telemaikin na so tale na turanga na maram se turbo no ngoneleo meramai tosya ne lago do bador chuno sono no mundo weekly competition bekan do bador to my bichi se me bakani we all tied up with work do bador tonga tambe kan do bador me round up te gir chuno netes me do maingo berarti kan kila anda tunggu Amerika ile bo taka ni bador bagai ibi ya to kabar taka cukup menit pun do bagare taka do bos yang tengah selibu ngona langana zoom betele bo era tunin tunga main ya nenda mai wasong go ni bata cukup bakan do tutuyan do asar ya do taka bata na tapon do secret mai Santa Rosa bater to barong tal chango mai Sacramento ando tal cuma kan to chimi begitu na Bay Area talangango begitu na Bamuria talangani dan nga indo na championship tara begitu sana Bamuri ke mundo yan do awat ko mikir binaka ratu na dona ustule ni kena promote kina netball i Santa Rosa yang ana nito na word by mouth lebna vitala no me baleta na netball kito sambudi na sarain do na page dala pasan na page ni Santa Rosa na Facebook rawani kito market taka kina nakalabo na platform ko na Facebook na Instagram ya so nga na social media tips kito wambauta ni rawani kito reach out kina na community ngo na nito community bimbi na ngono ko kito se focus chiko na kana batiting mandangabi kito na ngonito kay usakilati ko ni sa chiko talaga na interest where na multi ethnic groups where na ngoni Walangi where na Hispanics kerna total na Pacific Islanders na Bonongo Santa Rosa kena surrounding areas ya but kito banget takabali mo nga na social media na market nito market area chukungo na nondra na yamba kinimbula saranga ni ngoni buli sena nito youth baleto irango na nondra fluid to na nondra ngauna ni vengu so they have school within the days and then they normally free ngalalati ko na nondra ngauna ni tereni na kabi so ni rawa na nito bi tereni taki be irna ngoni buli as compared to weekend na tambay daki na tamba iyo ni dakadaka so ya saranga na nito secret saranga ya na nito takete takanga na age group nga ni youth baletango saranga na panoy develop to tolakina na ngitong ko na netball na panong Amerika ona be kuria talibale kala kanga nangonang ko netball Amerika sa dingita kana erwana timi club ni ngoni 2K ina panong Amerika me pilot project takakina na netball youth development ina panole ng Amerika okay to Santa Rosa patikirto may Sacramento so babi ni nakatakakina ni na Fijian flag andan to kilaitan kina na 2K na buturara ningito whether it be rugby or netball kito sa umbasambo may warita kato kay so na ibuki-buki ningito berto na natutunggo Amerika sa rawakin na to may pilot project kina develop taki wala nga na youth netball na banong Amerika may filter taki na Cornibuli so you know na kona basa Rome wasn't built in a day na toran to nangona may nangay tetewi pa binakay na bay Cornibuli nang kitong ko na netball yan nangonang ko sa ate kubuchuk so na groundwork waka kito sa lebuli may lebi na nangonito kina mother sa i Oakland and kena course na youth mentoring course organized ta kanga na Netball America project ngo lo rate ko na ki January 2024 menge launch ta kikina so yang ay so na talano lele kasara me balet na kena develop ta kichu na netball ka kito banga ta ko na US Open mengon sal nito market taka na netball not only that at the national level sa tiko talenga na nito wintindi na kena boni club like na Golden Tiki kitondo scrimmage and be ando na bula once in a month
we have a scrimmage program sa durtal ti kami kina time ni Mama Matila may Sacramento. So we have work in progress. Iyo, kito sabi tal no bat kina San Francisco Netters, Vanessa Ward na kina Presteni. So elemo na groundwork na involved taka mena raw ni bate titi ko ni kina nang kito lemo ko na netball and no to banongo America. La sa vole buya kan lomani rombe no to bulang ichiko mero ni lutu diri kan dia sena dauda wanda Santa Rosa Netters rombe bara ramate kende chinga na buku no to na lebo kita wichiga no National Championships and Open Championship lebo ni Amerika. Sa sibi kan tana on na tini ke ruana miniti na radio Mbulundo ba tan dia senada okela ni okebni na bitoko ni dona kambimbi baletani warta ko na netball Amerika ko singi bakatu na football sen na basketball ko sangi tega bu sangi ta wa bila kan ni baru ta katelenga na turanga no mundo umbula warta ko sangi bakatu na groundwork so kena gale explode nando nangona na netball Amerika to na gale ni rele suba tale maingo non to vital nongo berarti kemun ron roboi tabi irto to gale ni committee bin Santa Rosa netball na kena bagati te yo wa bina kan sa onile sumai mis lutudir mai Oakland na samai bangat ki ruana club na Santa Rosa ki Sacramento na flenga ni ngoni bicara sare tu Amerika balet tambe na rakabi ke coach kan ta ki tumai akin nonda daw sasangat tu sama bagador tunggo me na pilot tu na project ni netball na buno levo Amerika ya cuk na baka bu di baka sama ya auroni bakurio walanga na tuk sa barita ko to kanyo nito manindia oya windo na kaureda ni bukia bakalebu na tos ni netball na commitment non rato na coaches batikir to na manindia batikir talanga na players oira ko so training na buno rata kata kini wakata kendo ni to coach arin tema ko sa tirin to ngame kyang on sar ngalala kina tutu yandu ni ngalala nga sa lakumai na netball oili kana wanga o ko sa via kavi kedenga e baru taki ko etu lakumai na netball or to talanga na players they do their best. It's their commitment. I just praise the Lord for their commitment. But the commitment ngaya kautiki tautiko. Nito secret sarngana nito apart from what Oni has said, na nito viterulinga taka baka vinaka. Na vika kitundu bakador. Nambosi lakutunga ena vimadao. Nambosi Zoom se satabata se davanga. Yena tireni lakunga na via kabi. Veisinga. Eni dakatalngan tireni o kito na officials mbeka mbato yau kena presidendi nungu vice president Elno Wangambada sanga itiko na netondonia wasai wataki na buke tiko o lei tale nriso talanga ko buke tiko ni tuba wa na tutu ni secretary ngair mai tiko eno irna kenabo tiktalanga na list ni adan ro irna sarna lain gitu tiko kita sambo maru takira nangone ni fijide winikin ni tutimi kita rawati kinendo nondul nandola ya nakangambek ngawitu kunetiko na secret of success is through commitment and working together as a teamwork and looking out for each other nangone talanga kimsalak mai kine netball when you come to the netball club anything ko tutuma imbiwe ni tumba focus sarnga na netball kwaya kwa tos vina katukina me ku kina na vileti ku na vi tunruvi ku na vi vavati me sa lorenga na tos ni netball pamela ka endo talanga na ka vi bakuriti ngai kambimbi commitment and trusting each other and working together as a team. Wala sa boleh buan di mis lutudir o kala di na kena to boruta kita na matanggal sot telewa go it needs money ni rani talota ka mata kemudian kan di sana buka kita juga di matakai ruang timi na logistics and everything na tapon ni ando apa dor to pay your fares doing it individually and do asole pa kana katodongo na kana babaraw ni US Open torati ko in with patana bula kito sete ko AGM na bula March April
via tora minak sarchungan dona via vida ba kira 5 na bula na nito babarau so vida batan nito fundraising kito da kabiti ko na club membale tangana ila ko la Kongo kito kalungatan ni kito bo sponsor tak taltok ngamay we ira so na business ito okay dominant na bonongo Santa Rosa ka kito ba binibina kanindo na kambani ngondo sapota kikito ba lebu tu mai na mbaki sawoti medo mengo na divine Fijian home care ba binibina kita ka be Mr. and Mrs. Koritamana non rondo we sapota kitu na nito club na Santa Rosa Netball Club kasi nga wala nga ni non robi bukitu bay labo na moral support man nga sa mundo na kana nito kalungata tiko Santa Rosa na buku ni non rondo bito ko ni be masula kitu na nito ilako-lako kasarao talenga ni wili kina me kito sale ni nona bubale porto le ni bubale ngona Santa Rosa ni chiko kina sona nona family members talenga we are very proud of that and acquaintance between the business community in Santa Rosa is very healthy o babin bina kataka kina na tikino ya rawa kina ni kito ranindo toso tu kina ne lako pango very costly exercise esenga ni rawa it takes a lot of commitment bakat kun chikunito prestendi na bay buke bay labo sando ngole tumai na sona business houses kito ndo bola kina bay buke maybe kito bay labo ka kito wabini bina kataka kina together with the fundraising whether to na club kina songa na pledge ke memindo solietu membaleta na ilakula Kongo ke memisandi so mangana nemi bondo it's a delegation of 30 kimile tolu sanga bulu na ngole ti Kongo rua na timi ndona timi ni marama ndona timi ni mix ladies and men's team kito le tolu sanga bulu register kimemindo so mga nimi pondo sa kimemengendo fundraise takanga accommodation meals uniforms and our registration so nabeka ngara tale so masartunga na club na name mi registration na name mi accommodation uniform vatake na meals sanga indo so mga na per player se per traveling team member na nona bondo na club talanga so mati ko na nona bondo na nito ngoni buli kaketo bele vidati ko na nito ngoni buli ba tiko se 5 na nito ngoni buli high school and I'm very proud to say na club so na bondo ni ngoni buli baleta ni high school students so so na kakito halo bata kina me kito takapata na non rakauti ko ngone merely exposed ta ke na national level merakila ni nando talanga ngauna raraw ni dom dara na bib ni Amerika rara ni mata taka na bonongo Amerika and a world championship in netball whether it be a women's netball world championships and a mix in any case and do kina na mixed team at the national level ni Amerika so na bono kito sa focus to kina ni rawani rapa yalong gangata kina na lubenta ni any other walenga na club level na netball it's somewhere you can represent a country whether it be USA or Fiji or whatever country should you be selected bida talenga na ngoni biti kitondo lisota na US Open mebakana tim ni British Army na Saoti rua mena tim ni British Army with the tikomeki na ngoni toki kakim salibe kila isara na bata ya na US Open so salitan dola kina na mimirai kimireida na be kai baru takitu ena ngitongo na netball. Bila sa boleh bawa bambu tentu saya tal cengama in muani nonto vital noa ena kabe di bengkara mislu tu diri. Apa mau tadi kemdo beritakan cuma 2021 ada menunggu chances going into this tournament underdogs or you going to grab the main prize maybe underdogs in the women's category mevakani it's a first ever women's team it's okay mataiti ko ni team ni maram it's okay meado na US Open level kakito we would like to say we go in as underdogs baleta nemba kinimbola kito tiko kina we're very young but very opportunist talenga level opportunities kito na katme kito na banga takasarba binaka rosa nga politiko na team na women's category ken balik ito na we round robin chiko 2 pools na teaming nga ni mix ebe thiotik nga na teami so so na competitiveness kito sa look for tiko kina merle bang take babinaka na skills ni ngone lewa Andi, doon na muna itugutugan na muna ba kasama? Are you going in for win? Sa Bartengo, ay pinakameto sa turtungan na tag ni underdogs, ya baby?
yeah. Tikun dina tikuni underdog, but who knows what the outcome will be? We have some really good players. Yebirtuna mixed or tuna raw ni turma Indonesia. Wakanganam Bixao Tirtoi Katul. They got the bronze. And they might easily get another bronze or hopefully silver. Balatinir to mate toknangito. Ananda to durbo. Bilang sa bali buat binang cuci dekat binang di kuah ya, mai. Doon na kau biya bareta ka nungu boka bini bina kaliu. Boka bini bina ka ba liu sarbe kim do na radio do bata batini roni na mai boka titi tiku kina na nima misa sanga kini kerua weir mandangana leoni timi orto na officials batikir keda nando wito ko ni tumai. Nanon do lako tiku ene na le saraba tiku nang gito wito ko tiku nang tereni. Ngono mandangan ko sariri na kini kira kira saba uniform roto. Isa, jina sar Yo satu kira tahun mandangan ko kira officials. Ye cukutal nga non uniform na ngone buli ni kito sana match kito na uniform nando sar na roka binaka kito na lebaritaka wa binaka tikin vika kita nga sa puno tio oni waka kina na nito wa binaka virtu na divine last minute kaya to may non to sponsorship do na kana baka dim etare kito balete ni sotel naka esana bibu kikina baka law. Bilang sa boleh buat satu betiko. Satu betiko. Ni oni mislu tu diri ada kabinang ni kuah. Kala di mention tadi divine me le tineng abikin tu non tu bitalon na kabinang ni kuah. Bu so talo ni baka sama tak they been through this journey with you ngan rapa monin to mention them. Se dua talim baka kau ni bebak retak. Last words from you both. Oni. Iyo babi naktakir na business houses, the business corporate bodies in Santa Rosa, Bula Fiji, na vida tale na agencies tale ngarto buki kito na mbak saoti o babi nakataka na nomuni bula na nomuni businessi na nomuni soleto na nomuni ngau na kena bukito na kena baila butakitiko na club ngoni Santa Rosa netball o babi nakatakira nando support kito. We have a lot of supporters here in our little hometown in Santa Rosa. We kito Santa Rosa irna nito bubale andun dua sara erando masula kito tu erando nanumi kito tu ena nonra wengangani masu sano ko masu ni nabi bakalonga takiti ko nakalo ena nonra nomuni indu imbule andun dua sarna kau nabi babin benakatakir to talengana kito nanong kito kani kwara bito koni bekito na Golden Tiki orto na Sec Thunder Sacramento Thunder dina ni kito nalako batiti ko New Orleans babin benakatakana nonra ndu imbula ket sarna club ngoni to ke ni netball ersati ko ngwana nondo to yasesan goi California kanda kito maybe maruta kisare nang kito live ni Fiji Day ono kina na club ni netball may sota kina na Fiji Day netball tournament ka kito sa babi ni nakataka na be torling ataki ni kana develop takiti ko nga na netball na bono libong Amerika kana lebo na wale bu mislu tu diri Andy no mo niyo chesini tukutuk babi binakatinga biki babi binakana radio mbulendo bata no mnindo kambra katika na bitukutuk binaka me kauti kenda bata tiko mai na kauituki ye kotel nga na kakitungan reva na netball Santa Rosa Nettes kitu na kira tal tinga no mni muslaki ni tingolongolingo me kitu go kuneti ko na mbulu binaka na marau na bakadengu kaukuti ko na ngito me le tal nga na karle bulida mai ngoni because this is for their exposure. More exposure kenga kitoli rawi do mai sana to tok sarba kuti binak sarba li turang kena marama daru kena lele onda bukan binak bian dia senada dau ke mis lutudir na buku non roma bara ramateki kendo chukuna biokani eran don ngito sa develop tol sar chukuna buno lebo Amerika o sabar ta chunga to se bagator chuga na ground worker to na marama era turanga mena be kala to do sar to sakila chuga na buno lebo California ke no state tale so ya sata mandika non to bingara be na ke binang ku ke sani mami masun le matu wal lebo radio bulon to bantangi don chuga na bingara bi sianga wala ngani don wala ngani mendole boy tabi katolu na mix sana rawani rawati mena dobi talabi talangar to ngone le rawi dobi talanga mai bo pinaka chuga na bingara bi ni Santa Rosa
Netball Club. Bau pambotan Radio Bulan Tobatan ang dolo tunga wiki muni nangunan ro na biang wala mekin ro may talnota kana kena tos kana kelabo Santa Rosa Netball satu bukan rautu mekin natin go mekin muni na Radio Bulan Tobatan. Binang sa boleh bu mekin muni na sa muncul banyak binang di kosa kan nando programo ke raud na marama main na Santa Rosa Netball Club